Because God loves His creation. And He wants us to know Him. Who He is and what He is all about. God is God. God loves us so much that He wants to come to fill His mind, fill us over and over. No matter the advancement of technology, it is always going to be not good for us. God wants us to not because God waits. Lo tengan como quito que es bien pequeño hacia ni mucho solo lo que gracias cuando me llama por el gente ni gente ni tengo porque estamos en esa idea ni gente ni tengo estamos aquí ni chingo todo que te diga aquí tiene que tener un yo le quitado un poco de todo de tamaño que si le da tiempo hasta la pilla que te diga otra vezว่าจะเป็นหน้าของเราถ้าเราปลาก็เราปลาถึงที่แล้วก็กินข้าวเราก็กินข้าวต้มมาก็ถึงที่แบบนี้ถึงว่าที่เราเป็นยังไงครับก็เป็นเขาใช้ก็เขาเป็นเนื้อสีก็ได้เวลาเราใช้เราถึงที่ Easy. Over.